шақта дүнияларға біз қараған Маман шулай ятылған Юшатырда бізден қалған енік әшлер Сүйшейдің бәтіңге ұшақ яқтым екен Тиме, яшасын өзінше. Аңайынды 27 яш. Қортайып бара тұрған қыз. Толқының конфет түгілігі табиғи. Қайбір қыланышыларын көрме, қайбір сөздерін ешітме. Көрме, ешітме. Міне, мұны да көрмескен, мұны да ешітмескен. Нәрсе ол? Команды смерти? Заявление. Ненде заявление? Судқа. Қызың жазған. Үстелде қалдырып кеткен. Сен һәм мен оқысын. Оқуға. Московский районный суд. Истица Гарифуллина Гузель Маратовна, проживающая по адресу улицы Юкачева, дом 195, квартира 13. Ответчики. Отец Гарифуллин Марат Закирович, мать Гарифуллина Галиябану Халиловна. Исковое заявление о возмещении морального вреда. Мои родители, Гарифуллин Марат и Гарифуллина Галиябану, родились и проживали в деревне, приехали учиться в Казань. После окончания института поженились, не имея квартиры. В общежитии 20 октября 1974 года родилась я. Ничего хорошего в детстве я не видела. Когда мне исполнилось 10 лет, отцу дали двухкомнатную квартиру. Интересно? Отец привез из деревни свою маму, мою бабушку. И мы вчетвером стали жить в этой тесной квартире. По настоянию родителей я поступила в юридический факультет Казанского государственного университета. Потекли полуголодные, необеспеченные студенческие годы. Высшее образование не дало никакого улучшения жизни. 5 раз устроилась на работу, 5 раз меня выгнали. Наконец я поняла, честные юристы обществу не нужны. По закону от рождения я должна обладать достоинством личности, правом выбора места жительства, работой на достойную жизнь и уважение. Однако всего этого я была лишена по вине моих родителей. Решив иметь ребенка, они подумали лишь о себе. Исходили только из личных отношений и чувств друг к другу, совершенно упустив из внимания, что ждет их ребенка при таком необустроенном государстве. Когда люди думают только о себе, не обращая внимания на окружающих, страдают другие. В результате необдуманного поступка родителей, захотевших иметь ребенка в такое время, я постоянно претерпеваю моральный вред, заключающийся в моих нравственных страданиях. Родилась от таких родителей, которые проживают в невыносимых жилищных условиях и получают мизерную заработную плату, и то не вовремя. Лишена я чувства гордости. Разве я могу гордиться моими родителями? Стесняю своего положения, родственников и условий моей жизни. Во всем этом считаю виновными моих родителей, и они должны возместить мне моральный вред в достаточном количестве для достойной жизни для своего ребенка. Руководствуясь статьей 151 ГК РФ, суд прошу взыскать с моих родителей Гарифуллина Марата Закировича и Гарифуллиной Галиябану Халиловны в мою пользу возмещение морального вреда. Истица Гарифуллина.
взыскать с моих родителей. Стөлде қалдырып кеткен. Неге? Сотқа ілтіп берме. Черновик екенін көрмейсің. Саған неге? Жыртып ташламаған Черновик. Тұтынды енді, тұтынды, неге? Сенің білән мен оқышын дейіп. Оқыдық шыннан. Нәрсе шундан? Шыннан біз нешлерге тейшін. Сен құштан жазып жығылырға. Мен керекні тұтып валидол қабырға тейшін. Сен нәрсе сүйрегеніңді біліп алмайсың ба? Мен нешлегенімні әр вақыт бек яқшы білем Валиеваны сұлу берген. Әгер де мен нешлегенімні білмесем, сен әлі қошан, айырып, жіберген бұл үйдің. Марат! Әмен сені қабарда яратам! Абрасыз, аналы қызлы, ештегеніңізді біліп бітірмейсіз, һәм білірге әлі тілемейсіз. Қойды. Кел. Валиеваның. Қызық. Hayır. Bir uzak yerden. Жібермеді. Kim? Президент. Ha? Öyle. İşe aldı mı? Алды шу. Kim etti? Моника Левинский. Kıtlayayım. Рахмет. Нәрсе сене? Отыртырышқа. Нешік тынышқына отыра алайсың? Шай ішің алайсың. Бар, әйт қызыңа бір сөз. Ашықма. Сен маман ашықма, тыныштан да сабыр ет. Мына шының үшін шошы күнге келіп жеттік дейді біз. Қызым, кел әлі мұнда, шық әлі. Нәрсе? Онда барыста yazılған. Нәрсе yazılған? Оқығансыз бейтін. Оқыдық шу. Аңлатып бер. Онда оңламаслық бір нәрсе де yok. Мен аны шыннан да судқа илтіп берді. Берді? Неге ғажепленесіз? Сізге күтілмеген хал болмасын деп стөлде қалдырып кеттім. Оқысынlar, fikir алышсынlar деп қайтмыш ердім. Қайтты. Марат! Отыртырышқа дейдім. Нешік тынышқына отыра алайын мен? Әгер да скандал шығарға жиынсаңыз шығам да кетем. Көз яшарын көп көрді мен едім. Нәрсе көрдің? Сен шындап тұрып да сотқа берді ме? Әйе, берді. Позвони с мобильного 0917, прослушай и выбери. Бар, тынышландыр әнейіңді. Нешік тынышландырайын демейін аны? Нешік жылаттың, шылай тынышландыр. Ол һәр вақытта елай. Оның бірден бір аргументі елау неше демейін аны? Әмнәсін жылағанда ол не іштейдіз? Әмин жылағанымды қатырлаймын. Бек тез башланған әлі сенде склероз. Отар! Тек ақыл сатма. Анда yazılғаннан мен артығын істей алмайм. Һәм мен аны шыннан да судқа илтіп бердім. Кері алырға жиынмайм. Қарап тұрма мен алай. Мен барысына да әзір. Барсына да мы? Барысына да. Алай. Сен бұлай өзіңнің біздің қыз екенлігіңді танисың бісің? Анда yazılған. Нәрселер яздың деп сұрамын. Неге яздың? Анысы да айтылған. Барышылғына мы? Сен ақшағына келетін? Меңа компенсация керек. Сен компенсация шул ақшағыр беден деу. Бәлки сен мына бұл фатирда келетін? Неге әлі мен мұнда сіздің надзор астында яшәргә тиеш? Күпме яшәргә була бу камерада? Ятсыз син! Без яшибез бит әле! Менің ни ишем бар? Мындан да начарны
Aytırgaydı bizge. Men sizden bilen yaşarga tilamim diyirgaydı. Etiş. Akşa bilen fatirdağına tugul. Siz cevap yerge tiyişsiz. Sud karşında. Ne işi? Kılgan cinayetiniz için. Nindi jinayet? Cinayet! Siz meni tudurmasqa tiyişidiniz. Ne söylüyorsun sen kızım? Ne söylüyor Marat? Ana bunысы kızık. Demek biz aneyin bilen seni dünyaya getirip jinayet işlegenmiz. Jinayet mellege olmuşluk. Cinayet. Anlatıp verirsin belki. Deganiga ayt kışkırmasın. Kışkırmaz. Siz qaysı ilde yaşaganınızı bilip tudurdunuzmu meni? Bilip. Çünkü siz KPSS tarixi boyunca diplom yoklagan kişi. Xatınının hem özünün bir kimge de kiregi yoklagan sen bildin mi? Bilgin. Çünkü kireg bulgan kişiге retli hizmet hakkı. Meni tudurganda siz Tulay Turak'ın bir pişmağında yaşagansınız. Sizni kudalar Tulay Turak'tan boşadınız bölmeni deydiler, şulay mı? Siz fatir sırap bardınız, sizge bilmediler. Kileşekte de retli yüllü fatir bulmayacağını siz bildiniz mi? Bildiniz. Kileşekte de sizden işlerge retli turmuş bulmayacağını siz bildiniz mi? Bildiniz. Şularını bilgen kilir. Niye siz bu dünyaya tağın bir miskinini tudurdunuz? Cinayet tugil mi bu? Devam etesin misin? Sutta silerge de kalsın. Nega sudda? Sen beti yurist, resmi sudga hatla hüküm kararını çıkarırsın belki. Sen gülme! Niye sen başını yüreğine salasın, gülesin de şama kaylanasın? Senden kloğun yasahanlar güldürür için. Sen bile şu şeyi ki bulmalı Khrushchevka, ne kadar içmesem cılıyısın gülesin. Mine de ömrüm boyu gülür gayretten, mine gülesin kilmeyi başladı. Siz biterge değişiniz. Sizin nesil kalırga hakkınız yok. Mahram! Meni tudurib, siz mendan qo'rshaq yasab o'ynadingiz. Mana o'sib jetdi u qo'rshaq. Kimga kerakmi? Bir kimga da kerak. Hatto sizga da kerakmi? Birigiz qishqirib, ikkinchigiz misqillab kuladi. Bir 80 yoshlik abiyagina kerak. Ulguna menga qizg'anib qol. Ulining jinoyatin ulguna qol. Belki meni dunyoga getirip ankayda jinayet işlegen. Balki. Lekin onisi sizning problem. Aneyin bilen menim aradagi muhabbat da bizning probleming dalaysa. Belki onisi da jinayetdir. Menim filosofiya bilan shug'ullanib o'tirib vaqtim yo'q. Hamda senin bizni sudga beruv filosofiya tugilmini? Agar da bergan bo'lsam, olib zaявlение. Komit yasama. Qaybimiz bor ekan o'zing fikr. Bizning jinoyat qiluvimizda boshqalarning qatnashi yo'q. Mana senga 2 bo'lmali fatir ol. Bizga bilan maqta bo'lar. Akşa vaqtda aytal. Ana bununa jihozlarni qoldiramiz. Ashulamasan senga birgina so'rab berayim. Mana biz aniyin abiyin men har vaqt bo'lmasa da şey isteli yanında dünya kişiler yaşav maqnasi turunda söylashib turamiz. Bala şarından oqsin da bizning yanında bo'ldi. Shu so'zlarning birarsigina bo'lsa da senin qulog'ingga kirmadimi? Bir kimga da kerakmagan. Tatar tiline kerakdi. Bir kimga da kerakmagan namus turunda silab oldingiz. Menim senga o'tin so'rovim yo'q.
Biz şundan da jinayetçiler. Nişek dileysek şulay bakmayın. Biz özümüzni yaklap mataşmayacakmız. Ne serisi size? Marat ne serisi değil. Sizge giderge mümkün güzel boladım. Marat. Benim sizge öter sıram yok. Aytasın sözünüz bulsaydınız. To'xtag'iz. O'zingizni qizg'anmasangiz, meni qizg'andingiz. Men ishlarga tegish. Kishi ko'chalardan eshik ko'rdim. Dunyoda bo'lmagan hayot yo'q. Qasam berib oyoq ostida tuproq bo'larman. Tınıştay bana. Emiyim benim canım. Dışımdan sıkmal emiyim. Emiyim. Minga miga var. Boya kışkırganım işin kapıydı emiyim. O'zing bilasan deydi qizim. Sen beyt o'qigan kishi. O'qimasqa kerak bo'lgan menga. Minga miga var. Men shularlarni oxirida emiyim. Shu ellarni so'zlar silama balaqayib bo'lmaganda. Sen zo'r qiz betingda hozir. Men aybli tug'il. Tug'il ishlayapti meni Tugil balaqayim tugil. Anlayım balam, anlayım tugil. Sen g'ayibda tugil qizim. Şoltırıyla. Kızım, al balaqayım. Silersin anam bilen. Akıllı şirin kızım. Heybet şirin kızım. Siler kızım var. Eyimi. Yıstak. Mün tappur işitem. Bilen yaratasın minni şirin. Nade. Bilesin önersen. Kelsin hatır bizi yeme. Meni qarşı al yeme. Gel yeme. Sen ne güzel. Haydi, gittik. Hayat. Nene? Şimdi bilmegenlerni hatta şakırıp takır bitirgani. Bu yılı krem. Kremiz. Şişindiresin. Ha? Ondan kovup çıkarırsın. Tanrım sen. To'xtamayım, aytganini ishla. Olay bo'lmay turgandir u. Ha. Mendan ko'dirga jiyanasan buni. Misqil eterga. Kerakmi? Seni yaratuvuma mening g'ayrim yo'q. Amin. Shunla. Sening yaratuvingni minni bilan bo'lsa da to'larga tegish bitingmi? Butun dunyo tovarga aylangan zaman. Kuyovga chiqmayman seni. Bolamizni sudga beruvini tilayman. Sen sof kishi. Hammalaki qizg'anish kishi. Güzel. Neşe gitip izgi narsalar turunda şulay. Neydi izgi? Qo'yan keldi o izgilik. Aql sotmaydi. Dunyoga ko'tarilib qara. Men endi tushdim. Sotashib yurdimda tushdim. Butunlay bilan iblisga aylanguncha senga bir yo'qchilik ishlasam. Sen yaratasan meni. Seni isterik mi? Qiziqsiz aytding bitadi sen. Ayda ishamiz. Nesa qarab turasan men onay? Uzoq qarab turma. Sinoq olursan. Benim yetişmegen yaklarım köptür güzel. Ama sen menden külme. Men kulmayman. Kulmayman Allah bendasi.